danas, nakon 75 godina, polje delovanja Muzeja primenjene umetnosti svakodnevno nadilazi zidine naše zgrade i onoga čime se mi inicijalno bavimo i obuhvata jedan društveni, socijalni, politički, ideološki kontekst, a ne samo predmete koje čuvamo u muzeju. Sada je možda i najbolji trenutak da se osvrnem i na ideje o rađanju Muzeja primenjene umetnosti. Postojala je ideja da Muzej primenjene umetnosti bude inicijator razvitka i dizajniranja Novog Beograda koji u tom trenutku nastaje. Tako da to pokazuje jednu avangardnu ideju postojanja jedne institucije kao što je muzej. Ovaj jubilej obeležavamo izložbom naše koleginice, kustoskinje Ane Samardžić pod nazivom Vatra, voda, vazduh i zemlja, simboličko čitanje predmeta iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti.